Enseko zikagenda mazigani byo byokulya kafoka mbuzi ya kyalo asibani banseka olinka ruhanga wa Emin Pasha akaruga Egypt nasindikwa omwebembezi wa Egypt obaitaga Ismail Khedive yamusindika hano aije aitirane Kabalega yaizira akasanga hano Kabalega nikyo okurora akaije biro byokweza 22 mwezi gwa mwenda September 18 nsanyo na musanyo kino ekijukyo kulikyo kujukiraho the meeting which took place between Kabalega and Dr. Emin Pasha. Abantu abamu abo butamanya bwabo tibakafayoga na kuija kurora kurambura kyongo bemera hari bagamba nti mukuru akantu akakwerako ndino bamuzikira nti bakamuzika Emeri kityo budoma yeyo nsemerire kuri muri bojo bato mwaija hanu mwayerura amanano mwayikira kimuna haizi bali Akabalega ali bamtei omuntu ataliga ko kubadupa ati mu muhakanize kinu kiri just a monument ekijuki ali ikalire yanaitirana akaikara bakakyombeka kujuka nti kirekyo nuba itiraine byali biri kweza 22 September 1870 kino makali mikato bito muno haroho obuna genzere masindi side za Karuma not Karuma betaho kijura ko kuba notaho munda haraka anja kukahikaho nja kuikaho aka akaitiraniona beka kaninka akyasumura ngo akaragara ati ngandura rongo bagambege history yo munda kureho ile twataho munda mbiboyegese ndi bame ati nkumalira ne yahani Emin Pasha akatumwa omusaija mwebembezi wa Egypt the ruler of Egypt obaitaga Ismail Khedive. Ismail Khedive akabaine ekiroto kyo founding a very huge equatorial Nile empire which could stretch as far as here, not even here, even perhaps down to the Indian Ocean. Nukuobi okusubura kwe bibere ize kandi agaruka abena full control of the Nile, right from the upper Nile down to the lower Nile, including the Great Lakes region. Nabweki akatuma omusaija ogwo Emin Pasha aije hano on peace terms atabe kukungana yaija omusaija ogwo byaizira hano yasanga Kabalega babaza omubusinge yamuletera n'ebisembo amazire kubaza nawe yamugamba wewe nyiziri ndirwe mwebembezi wa Egypt ngugonze itaka lino yikyaro nanka obukama bwa obunibwona obe hansi obulemi bwa Egypt Kabale ankuija Kabalega yagamba no tikikusoboka it is unthinkable for me to simply give away my kingdom yagamba yanga akamumitinga kumale ebiro 10 nalenga okumusika sikiriza baitu finally at the end of it all yagamba yangire ati bamalira mu busingi onkagwize babazagati Kabalega akabali very good haruharabu yabazaga oruharabu zali ndimi ezimu emu handimi yabazaga n'endimi zabo munoso n'oruharabu yarubazaga akarutunga omuba Arab traders abayadiringaga nabo n'abamasanga nibamuhe mundu yadiringaga nabo in the long run yayisanga egere oruharabu nabwekyo during that time Emin Pasha met Kabalega bakaba batabe nekizibu kyona ekya communication bakaba nibabaza nibakengangana kurungi ati ngugonza kupika ensobora rundi description Emin Pasha ya haire about Kabalega akagamba akasanga Kabalega aine face ya mane kutinis ndibaitu akamudescribing on agamba akasanga Kabalega ali friendly talkative and flexible Kabalega yagonzaga omuntu ayejaga mu busingi kabwabaga ni mubazo mu busingi bwabaga na yende ebintu byo akuroziremu yasuraga kutwara ideas ezo but ekyatagonzaga ku domination
nabwekyo Dr. Emin Pasha tugamba akasanga Kabalega yabazaga muno baita ali friendly kandi ali flexible ekintu kyakabiri akasanga Kabalega ayekindikira olubugo to the level of the breasts amabere n'olukangi kunona suki kyonka alekera amabega ge abiri aheru mikono yera yanotisinga yagamba Kabalega had very big muscular arms amukono gwe obulio kabatire ekikomo kyekyoma ogwemoso hano atiyo erutu kyamu yo orugisa omubikya atiremu ekisatu kya entwiga haro urukwanzu niyenza giraffe hati babaza baitu omubusinga baitu Kabalega agenda ya notisinga nti omu haba bodyguards ba Emin Pasha akabaina a revolver kalikamundu kasada ka pistol ate yagamba na nyoka kamuoleke nti manyire mundu yagenda yakamunyaga ati Dr. Emin Pasha yakamba ili kamzejo tukora yatunura Kabalega yakwata ka revolver within a short time yakadismantling yakatawa yagauka yabatunura within a short time yagauka yakaihai yakapanga yakabagaru akaba nagonza kubolecha nti he has a good knowledge about guns various types aibyo in short nibyo byabaireho between Kabalega and Emin Pasha. Emin Pasha ngoza kubakaguza akabayizire abo kigenderwa ki bulemu episi futoka na yenda itaka ikichweka kimitiona kibe annexed to Egypt baitu Kabalega kaikiriza akanga omuntu ayasisire ebintu after him was Samuel Baker. Samuel Baker in fact niwe yarugirirwe n'ebizibu byokuja kwa kurumbwa kwa Kabalega akagonza ku covering ensobize ezi yakozere yabaza kubihali Kabalega nebitabe byahandikire kitabu ekimu baketa Ismaili akabaza bintu kana asweke bintu ebibi webi yakozere n'ensobize Samuel Baker ekigendero kiki okubanze kya muhiro wabo Bungereza. He was an explorer. But aboko yatahira naga kinu na kinu. He was a meddler. Omuntu akuyefoireka orugezigezi. Hati akaija aine kigendero kyokusera the source of the Nile. Finding the source of the Nile kikaba ekizibe kyali kimaze obusumi burayira. Ba geographers batamanyire ekisaru bakirwa kirayire ekyo batu kiruganka nabweke haija explore ogo Samuel Baker kusera the source of the Nile and indeed he found the source of the Nile byahikira enyanja ege tukweta na Lubale yagieta Victoria near the source the natives bageta na Lubale byahikire ejo eyaifo muitanzide byageta Lake Albert abanyoro enyanja bibakweta muitanzige Kikumanyisa enyanja eja at one time omuzinga muraya mukoto gwenjoki gwenzige gukagonza kuchiwanganiza gwalema mayeze enda flying after a short distance and is dropping as they dropped they all perished nabweke the natives bastandika kwete enyanja ejo kaitanki kaitanzige na Lubale Kimanyisa god water gods bamaizi baituwe ati ngoza kuhika bintu byatabwire Samuel Baker na Kabalega omusajja ogwo akaba nabarugire Egypt Samuel Baker the same ruler oli sasa manya Ismail Khedive amutiremu ekigendero kyokugamba nti bwoli hika kuno by all means twale lunyuliona libe annexed to Egypt baitu ekyo atakigambire Kabalega akaija akimuserekera yaija aba mahe baingi naenda kugamba yagamba Kabalega nti aizire ku controlling slave trade
kutunda obwe abayiru busumyo kutunda abayiru bali banja batundwa abantu babatundaga ati yaija yamugamba nti aize kumukonyera kurwanisa kutunda abayiru kiri akimuserekere baitu Kabalega kakizora hanyuma ekyalesere ebizibu byebe bitaka bayiroho hari ebintu bingi byabandize gendaga nebibihizaga Kabalega ekintu kyokubanza sasa mu Rebecca yarwataga n'abamahe bangi abuka bayendaga kuja controlling a slave trade ate abamahabo bainenge sombi bali banuki nibarabya kubya basango baine very brutal behavior nibabatwara ku nibakora repeated demands for food and beer ezo reports nizika Kabalega achuleire ekyakabiri baharasingaga abakazi kagwireyo embaza yanyo ya birobino Kabalega report ezo zona nazitunga achuleire ekyakasatu baka introducing homosexuality okukuhya ebisiyaga Ruganda omurunyoro rutoro tugamba kukuhya mu 17 ku century abo bakaba babimanyire bakabireta report ezo zatandika kubizaga Kabalega nyagumisiriza ebyo bitakangira omusajja sasa mu Rebecca byarugire hano agenze mu kitweka kya mashini kijura atinja kuhika ikyo baino ukabuza no tigatiga aikire kijura ahe gwahe na haleru aha maisa yayombekaho 40 kampu ye aho no yatandikire kuorekya ebigenderwa bye ebyatandike kubihiza Kabalega muno ekyo kubanza akatandika kudealinga directly with the locals na exchanging cheaply manufactured goods with ivory nibamuha ivory wena abahe bintu bitu egyo niyo business eyakorwago Omukama eri dominated by Omukama hati Kabalega kahura business ye eri interfered with by a foreigner omujungu Omukama nwe yaguraga masangago nagaho mubana wena agatunganga ati sasa mu Rebecca arugirina habwa byananka biri ebimulesera tanike no kugera na akuba tanike ku exchange amasanga ba naba hamwe ebintu na kandi naba exploiting naga exchange nga cheaply reports ezo zatandika kubiza mu Kabalega ati as if that was not enough kirokium arom kikale ekyo akarangira yateka na bendera ye ya Egypt nti hata itwale runuliona it has now belonged to Egypt without Kabalega's consent or agreement ukurora Kabalega akagamba bojo musaijo enough is enough akamanya kakayingurana yatandika kuorganizinga mlingo kigo how to exterminate him ato musaijo kumanya yali mubi abasirikali be nibakoraga open insults against Kabalega nibajum na akora nibakaring out military maneuvers in front of the Kabalega military maneuvers nibesara salingao Kabalega ati baro Kabalega tanika kukora arrangement yokora yokumurumba bamuyita sasa mu Rebecca byarozere ekyo kiroho yayo kyamasinde egyo yona nekikali kyo Omukama Omukama yairukira kibuona Kabalega agamba wewe enough is enough ya organizing abasajja be bajebe hingulirize ekampu ya sasa mu Rebecca Kabalega gwa kijura bagenguliriza bakaja kusanga omusajja anunkirwe yali ayirukire atoroke ataho noharugire engambo egamba ekyamuleju obulemu bwabaligota sansa isansa kikuija kita eisansa nilyo banana dried leaves embabi zomere bitebe isansa abaganda ebisagala
ati kusala nkuwakuba oyehinguliriza ekikiweka noyenda kukigota okwata ekintu ekyokwenda kukwata bado okajja kusanga akozere baligota isanga yairukira patiko gulu tumubiwura so sasa mwerebeka yarubatagala mukazuwe muje mugaruke hano yarubatagala mukazuwe a Romanian uyachungwire from a slave market one time yamufura mukazuwe. This was a wife of his second marriage. Timanyire kikeke abairo her first marriage wife. Right on. Yarutanka kurubata nana win his trouble. Yeah.